Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bujang, Yo, Mak. amak calik-calik nan mudo kini ko. Ndak ada yang datang ke surau untuk sholat. Iyo sawana ibu hati. Kalau di masa zaman mamak dulu, kami ke surau kesadonyo, pai mengaji, sholat berjamaah. Apapun permasalahan, kami bacakan di surau. Tapi na mudo kini lain. Inyo duduk berkumpul-kumpul, main HP, minum-minum, mabuk-mabukan, main internet. Kejadi apa ya inyo isu anak-anak muda-muda awak ko? Kini harapan mamak ka Bujang. Bujang orang berpendidikan. Lapai sekolah ke luar negeri. Jadi cobalah rangkul dek Bujang, bawa anak-anak muda tu ke surau. Kalau indak, apa jadinya surau awak ko? Dah itu pak. Batu mah pak. Mereka bujang kami nan tua-tua ko, mudanya dak kalamo le do. Ketika kami ndak ada, anah terjadi di surau ko. Sedangkan anak muda awak muda tua. Mudiko, Mak. Batu kecil Mak Ben. Coba Jadi usahawan untuk membawa remaja-remaja tu balik ke surau balik kan. Supaya rami surau kan. Ndak raju ke kadai kan. Minum-minum, main HP. Kuda HP balik ke zaman dulu so kuliah. Mengaji ke surau. Menyelesaikan masalah di surau. Ndak tu Mak. Iya tu harapan mamak ke Bujang. Jadi mamak age Bujang wakatu supaya bersiap-siaplah Bujang untuk itu. Supaya generasi nan muda-muda ko kembali ke surau. Itulah harapan mamak. Batuah juo kecek mak ben tadi ma Bujang. Ko kami belabah haruk ka Bujang. Jiko le Bujang nang ka membagian batang nan terendam. Jiko le Bujang nan ka mapajani ayanan karuah. Dek mode kini ko kampung kita lah jauh bana dari nang kuaso. Nan kini yo ka Bujang kami baharuk bersama. Ko le Bujang nang mamarang kuah sadaru-sadaru kita untuk madoen kepada Tuhan nang kuaso. Samu saniek kita kepada Bujang. Ko le Bujang nang ka menegakkan kebenaran di siku. Lah lamu nampak de awak kini ko. Lah jauh bana sadaru kita. Ba'a kabar balik lagi Bujang. Itu kecil Mak Ben. Pak kesadolah. Ya usahaan. Itulah harapan mamak ke Bujang. Usahawan dek Bujang. Hari dek larut malam. Mohon izin awak pulang. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, pulang awak lain nak.
Anan bujang piken lena. Yuk, buat caranya ya Pak. Membawa pemuda-pemudi ko balik ke surau balik. Sedangkan awak Pak, baru pulang dari luar negeri. Jangan dipikin bana lejang. Usahaon saja semampu bujang. Yang penting bujang lah berusaha. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu Santada. Masalah Pak, dah. Apa? Pak masuk di. Jadi, udah bado. Bujang, alon-alok lejang. Alum lima. Baa nampak dia amak. Bujang kok taman wangse. Yang dipikirkan. Nomor deko mah. Tadi bujang ke surau nak. Jadi bercerita lah Mak Ben jo Pak Om. Iya. Tapi buat ti Mak Ben. Apa ceritanya, Jang? Nyo membalian surau aku supaya rami. Oh, mode itu. Iya bana. Kecek Mak Ben tu. Tapi sungguh pun mode itu, dia hari lah malam, lebih elok bujang istirahat dulu. Alalok lah dulu, besok kita pikiran bersama-sama. Jadi lalok lah bujang dulu, amak nak lalok dulu. Lazan dah. Mola ke surau alai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sial apa aja tusuk membawa wak ke surau bagai. Awak bujang dah. Nih, kopi ampek nih. Tunggu Santada. Gini. Dalam warna nih. Betul lah. Iya. Minyak lah. Minum. Ambil lah. Bagus tu. Carilah. Boleh ya. Entah lah lap step mana. Pandai. Gas. Kasih ni. Tamu kono.
Jalan kan? Yuk. Capek juga. Ni, ayo cik ni. Berapa cik ni? 3.000 dah. Iko baliknya dah. Ke sini. Ya dah. Dah. Encak sembayang lah dah. Batu istirahat ibu. Wajahku yang sobok di awak tadi kan? Tanang siang Baiklah, sembayang wak. sembahyang jam. Ajak lu kami. Sembahyang selang surang. Amalan surang-surang mah. Baiklah. Sembayang wak. Kalian. Wah, tidak lamun nang. Boleh pandai main. Pokoknya. Ulang. Iya. Lah habis bang. Habis mang. Pulang awak lah. Apalah. Bayi lah lu, bayi lah. Kau dah awak bayi di gua dah. Yup, makasih. Ya dah. Lah pulang awak lah dah. Makasih yo, besok datang yo. Jadi dah. Aman mah dah.
Onde barari dak sobo. Dan sangko kok dak doang lai. Kironyo tambah menjadi yang yo. Lah so akrab bang yo kami gini mah. Weh, kunya apa aja tuh? Ah? Kunya? Dah awak dah. Hei, mana kalian? Kan ko yung hindi na manday. Ang din ikut campur lang lah, siang. Dan itu udah. Kalau udah lah menyakiti saudaramu, berarti udah lah menyakiti ambu dah. Dulu dah apa dah. Alhamdulillah lah tidak apa-apa dah. Bah kau bisa merikut dah kau. Patang udah salah sih dah. Oh iyalah. Pulang lagi tu lah. Kasih banyak dah.
Wah, makan lah kau. Biarlah ikut bayi. Banyak dah lain dah boleh dah. Alhamdulillah patang sampai baburi kami dah. Saya dah parah. Dah, hari lah maghrib ah. Pelan bayar maghrib lah. Awak rak dukan sarang do. Suruh ada tu mah. Pelah song kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be, alhamdulillah Mak Ben. Masya Allah, rami jua surau awak jadinya. Iya Mak Ben, semoga aku menjadi kepanjangan di awak ya Mak Ben.